Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Keceng si kadok kawe panstamia di adap kemia kadong parjer lah kadong. Lasi nili nang tu mah video nawan kita namanya ni dengtu lasi ni mah video nawan kisi matai lo lasi non nili nang itu mana pakang je video lah bangke. Non nili tu pomadim long. View si nili nang itu mana pakang je tu dona tu. Lasi non nili tu pomadim bangke. Guwahati adung Sonapur. Pomadim long si non nili doi. Lasi non nili turdet pen hadi. Non nang itu mah ada apa view sih hadi nili tak non nili tu poma adem mau view sih nili nang tu mana pakai jiput donatum lah bang hadi non nili doi bom adem long map lo donatum yo Warisa state pulang northeast hours 8 km Karting Jomu cafe and restaurant ado donatum lapu right side bang km Karting lo jo Inke lapu arvina tu bangke northeast diverse pen Jomu cafe and restaurant dola mana tu nonili nang tumhan nang paklain ke jar Karting attract sini nang tu mana paklain jipu dona tu Karting long attract bang lah hemaja rental Karting track 340 meters lapan ke full race track ke 750 meter dola no consumption of alcohol in parking space pula kangri hormu high parking space long joni long le pula dana to only electric nampak lain pada jar Karting attract lah dana to ya person lah ada perang view ke lang make sense ma dona tu la comments box ang nampak sini kan JR Karting dona tu pinia video long hadi ni liang ton make hadi nampak lain klap le dona tu lasi pinia video ke ni lipat cek ko ada perang view lo la bangke lasi pinia video long mang ke ni lapo ansi nang itu mana pakai cek ko muka prega ni to ason a video tami ni nampak lain kon ko dona tu dak Warisa state long video tami ni nampak lain kon ko non pini bangke la morning view jar Karting track jadi ni li asap so view nampak lain chom dona tu lasi next video mate next vlog song lele di pilih tem chnoy na kana to kardom kadok awe function